clear tu te chibai vek ule Delhi Assembly in thlan result lam han hoi lokila Delhi Assembly in thlan February ninga naya arorel lai Aam Aadmi Party AAP chuan Central arorel lai BJP ne zolovin komsom hnuah peitla kan ni ve don ta a BJP hian komsom le pasari hnuah Delhi arawan rel ve don ta ni Delhi sarkar thar adin theina turatan hian Chief Minister ATC chuan Nimin Khan Lieutenant Governor VK Saxena muin Chief Minister ani na tanga ban na athelu ta a Lieutenant Governor chuan a ban na thelu hi pomin sarkar thar adin ma ero Chief Minister din mun lo chel chon som turin atiani seat somsari omna Delhi Assembly thana hian BJP chuan seat somli le pariat lain seat omzat mun thuma thena mun ni an la pha a rore lai AAP hian seat somni le pani lain Congress Party ero an arte lukon thungani Kumin Delhi thana hian party rang atringin candidate zaruk samkwa le pakwa omin hengzing a hian mai che samkwa le paruk an oma mai che candidate atrang hian panga chau thlantlin an ni thungani hei hi kumsom chunga Delhi a mai chetling an tlem ber thum ni in BJP candidate mai che pali le Delhi Chief Minister ni lai ATC ti chu mai chetling om chun an ni kumsang khat zakwa samkwa le pothuma Delhi Legislative Assembly an siam that hnuah kumin hi mai che vote thlak an tam ber thum ni in mi pa ain mai che vote thlak an tam zoka mai che vote thlak hi za zela samruk 0.9 an tling phani rore lai AAP National Convener le Delhi Chief Minister Hlui Nibok Arvind Kejriwal chuan a khingpui BJP candidate Parvez Verma chu vote sangli somret le pukuena ne zolowa Delhi Deputy Chief Minister Hlui Manish Sisodia point a khingpui Tarvinder Singh a ne lo ve bokani candidate jinga thlantlin nau bangber chu Umang Bajas komsom thum le pakhat mi ania Tilak Ram Gupta chu tlingthei upaber ni in komsom sari le pathum mi ani ve thungani an bani hian BJP candidate ve ania candidate tlengjing a hian AAP candidate Amanatullah Khan chu thuboi ngai ber ni in criminal case som le pakwa anai bokani kumin in thana hian rural lai AAP roi tu lu te hian thuboi le har satna neu nei an nei awang te an thil tiam thang hlen chua lo te na tho konga mason a chak tok lo wang te in thana hian an che thalo zui nia ngai na te po atam hle ani BJP hian kumsang ni le som panga in thana si thum chawa ne na an changa hemikuma hian AAP in seat somruk le paseri la in atrum khatna tan sarkar na an siama kumsang ni le somni in thana BJP hian mason na chete nei in seat riat an la leya AAP hian seat somruk le pani la in ne na an chang le buka komin in thana ero BJP hi be sei phak ba karon che tha in thlan ma sa seat riat an lak la in kumina seat somli le pariat an ron lata a Delhi a kumsom ni le pasari hnuah BJP sarkar hading ton tani kan thre tangin Delhi a hian Trump ni kumsom chungut mai Aam Aadmi Party AAP Kejriwal kai ruaiten sarkar na an changa Delhi mel na sa tekena ti danglam ti te soi ani thina chu ti rual chuan politics an kalphung le an kalpui dana en ton tur tam tak te po a oma state than khat te poin an kalphung le an thil ti te po anen ton nia soi te po boka chu ti rual chuan mi puya thutiam te kan tiang ti te thil tam tak an lo nei via chung zong te chu an ti hlo tling vek thei bik lova tin sarkar lai te hi kumsom man sarkar to chuan mi puya hian nin na a thar adang han thlak duana te po hi awm ve thina wang hian AAP sarkar te a kumsom na an kal hnuah chuan an tlave ta a BJP ten sarkar na an chang chodona engpo ni sela BJP pon Delhi a hian thathakin rawan relanga mason na te pon thathakin an kalpui thei turanga ila a thome